men nung penim lata pen rio mencaha Bethlehem Christmas kalawan Christmas kalakoy Christmas day kapor paro dajik men inyaken hoy nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut yapi patang temay pahupahay nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut yapi patang temay pahupahay tuk diang amin siyo mani bato dem tuk diang amin siyo pen rio baroyo nung pen in jingdum kalado lawan gajusay jingdum kamdasyo nabala kayo pressure try nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut yapi patang temay pahupahay nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut yapi patang temay pahupahay ruai turista tu syadda jingmen nong penim lata pen rio mencaha Bethlehem Christmas kalawan Christmas kalakoy Christmas day kapor baron da jingmen inyaken hoy nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut yapi patang temay pahupahay nga ay kublay Christmas basut yapi nga ay kublay Christmas basut